Wala ka nang nahubad dem. Imbulang. At the roundabout, take the second exit onto Hoover Dam Access Road. Yeah. Oh, nice. Tutok. Exit roundabout onto Hoover Dam Access Road. Turn right onto Lake Viewpoint Road. In half a mile, turn left onto State Route 172. Nimbola. Antali rin ko antali sar man na Hoover Dam. Wakang bultal tsaka nabikim din nasa tsaka may liw. Sa kiro baru kelengo. Mga sar man tatok na kina Gonzala. Sama-sama binaka. Kendra ke binaka. Tatok na sige ko. Oh, bos. Angin. Gabapentin is bringing you closer to amputation. These are 3 symptoms that are signaling that you could be close to losing your foot. I'm going to show you the critical signs, why. Nimbola. Sar manda. Bulale si Daudiri. Pending on elevo do bula binaka. Lucy na ko'y balo. Sar manda na Hoover Dam. Nimbola. Kat-katungo na sina. Kan jalan damu lah boy. Damu sampai ke bikin ni sali sampai ke mikir. Dia berundungan cukup main dasar Sevens. Mesti cukup na Las Vegas Sevens Yardo may sar ke na Hoover Dam. Oh, teman yang lebih tamer. Anil. Matak lagi na bata sa soko, draman na recreation center. Tunggu. Tukan na batu na matangaliwanga na nirle bata soko. Ito talaga nila tao nila.
na dem ko mo natal ni bikam ni na biokani ti ko na takata ni kena keli na baka soni wain ko na tin ka dio tol sanga bol sa ito reli mo na ba kina kena sanga imetar reli pitunan raw rosang ul kono na fiti na lalanga ko merani songota na wudi wa me Colorado ngoko na Colorado kwe Colorado River kwe pakame mata tiko na ulini bonua na Black Canyon gaitin ka dio torsol kalima sa utikina na takataka lima na mbaki na kenataran na ibaksoni wa na Hoover Dam namuna ya doon na ibaksoni wa very tondo na burbura kenapa Britannia highest dam in the world in 1935 amna nga harus emberni sudo kinorono ng kutumbu na turang tamang sudo na tinkadio tol sa bulkabito maramati lang sudo na tinkadio tol sa bulkawalo. So it's a beautiful lake. So na Hoover Dam na kaya ito korang at ito ko ito ko niya waktu kay tuloy may Boulder Dam chin ka dio basa ulkabit sangga bisa ume sa Hoover Dam chin ka dio tol sang bule tar chikana na dem go singamboni sinving elimanem bakana kana tar chik ne bita na rosang bulka ora na fitna kana balaw do bero na hydro dam Macau in America. It's one of the oldest, and the highest in the world. Ito ko na kuna there, yawa. Kuna lake dari ko Lake Mead. Ko Lake Hydro chuk miraya. Kando sar mandang ko dari mandang ko si bernyo Hoover Dam go sa Lake Mead. Ko chicken na nanggali. Tatanggali sar. Gak lebih tamat sekolah mo. Kung ano daw sarap to kayo, Settle Island. Kung tarapon ko, Boulder Island. Kung sa Memorio Calville Mesa. Sangga tok ko Rock Island. Sangga chuk meyaw Muddy Mountains. Sangga chuk sar meyaw Sentinel Islands. Kachuk sar merayaw Black Mountains. Ya. Rabaya ni ketu abi mate ulini vanua bat kena biyan yan. Rabaya ni tu. Tatakan din, Libro kada bulitan history. So remember 1930 was when it started, and then 1935 was when it was completely built. So it took 5 years to build the dam. That's a lot of work. Tatakan din. Nimbula binaka, nimbula Alavia Williams. Nakabalip sar na siya mati kumay. Kata pala po? Kata pa na muray na kantor sarap tu ko. Ito kasumta kana kina tara na chinakadiwa tol sang bule yan ibo chuko ibida na yamba kya wala kana chinamba kamiti ko bukin na korne bolle isa batung ko na rayuire ibo kasumta kana chinakadiwa tol sang bule bitinga mesente kituna dinofsesa na uti chinamba ki sang man chiko wala na roba kasumta kana na kaya chuko bitu bitkena ngona ni ko sa waktu ngorong-ngor sangai, ngorong na nabunong kada bulan itu kena loman tu nabunan rabis, kerto sungai tu kerto na waingo, me buru-buru ni
libo na koko. Ina na wanga ngora kele tungo sida ngona. Yan ang good is a recreation area. Anje. Na dam ko chukumira. David ndana chuko bangalala. Korna tanong ko na Boulder Basin eh. Hindi matakal ka mandar dara masasar. Dukikay. Para dukikay ramay tuko. Para erna kata na babalani. Kata na China. Kata na India. Ramay sarsar eh. Totok din. Karo nga ko karo may biti. Doon turang karo alal may bawa may raya. Kasi turang bekan Hawaii, si turang ni Samoa. Kaya raya, pati ni karo yala-yalayan, kaya yala may, karo kilawong ko kaya niyan. Belat ke kay bonongo, erna si kanira tatorarawa na yala-yala, dia kita tatu bikaw ite kitu baya. So nango na do kabila bongaron na. So mata tatu matenden de beira, nando tentu ka kanon rai. Dan man rai dipan. Tetok. Alam mo? Talitik kami naman ito namin na diban ko. Namu ko na tambang mo tambang ikaw. Go. Nimbula pinakara biokan. Nimbula cuan batibale. Dombula may video. Klani sige walak chunga na video. Ayan, ang mata kalilay. So may kami sige katalautiko. Gosa kito walak tal ko naman diba sige liw. Sa abotin ko rosa nga bulan miniti. Metin karuala kalau. Karena numutu mi komisar sar. And Hoover Dam. Lisaber ni karo listak tali ki Los Angeles. Ya, sa abotin ko nanta sar-sara. Abu katalo Lady Bird. Sa ngandian manto Lady T. Kona recreation area. Benda nakali sar-sarayani ki na Hoover Dam. So this is it. Bola chana taman ni kay Roy. Bola sebloni. Bola bina. Talaga tsingagal na sarsara and Hoover Dam. Bola binatao. Iya. Walak sar melimbal na siwa. Atar cukup mau lobo. Tar cukup mau lobo. Cukup bangga nama lea. Oke bang, karo nderbis. Tampil siwa malea. Turangan tuh siwa turangan go. Ame lebih rumah tapi kami terung mana? Wani siwa tahu cukup menilur. So ko ramon to pai. Yes, so. Ang ramon to pai mai. Arlak tumi pakai law-law, ramai sar-sara go. Edang ko. Andin. Ataring man ang kalabo. Pokabyo na mali cukup banggoy. Iya. Iya. Iya, na bulan tutu kili na wai eh. Dinesar. Iya. Saya ngancim serang labo. Betul ni tambah kue tambah cukai tambah makau. Na kue lolo tidak kaya kue situ intel ni wai. Kela? Kue sawo. Iya, kora bulu-bulu tiak kami nama turang kena marama ando tumba kai wira. Ando tu talita kena wai, itu kau selalu tu lu tumbal kena tanam mena musi, lu malu tumbal na wai. Iya lah bo. Atau tarcuk mena namu kai mena mu nanronga. Erau talangan nyo ni nilai siyo malaya. Cuy kena malaya, masih kira. Dombul na lewan doon na. Dombul na lewan mo, baka tarim na bangko na bo. Iya, tas juga na sarsara. Tas tiko. Na kami kay Lia sa sungo. Nakabali na sarsar cuk may bikim ni nabiyokani. Alis daw di ribabali ngata.
Alumita na Tommy, Seru Halo, Dombula. Na Turn left onto State Route 1. nanranong ko tiko na tulsa nga bula maile, may Las Vegas. 30 miles wala katatok na city na Boulder City. Boulder City. Ganangan dia menenggo. Ito na lihat sarbe At the na roundabout, take the second exit onto Hoover Dam Access Road. keso may tarmay taro. The second exit onto Hoover Dam Access Road. Wala ka tiyong the history class. Sama abalo mo? Kaya nga double In about 1.5 miles, the destination is on your right. Hoover Dam Visitor Center. Sabsaba, ano ko nang sabsaba? Oh, sure. Any weapons or drones in the vehicle? No, sir. All right, stay to your Thank you. left here. You have a nice day. Thank you. Ay, sa taring minggo, chiko na mo drone. Any weapons? Any weapons? Wow. Ay, welcome. Andi na. And Ni bulan ko, lopo. so ito kung may na drone, buti na yaranyi. Dagay rede. Ising ni bulang iki na taram, batin tamatarlak tu tuyo ng yaranyi. Rakaw taltungan na matagaliyaya ba ya? Darak. Weapon sa unikin na sele, dapat yaranyi kita nga Takay, dali machi. 1 mile, the destination is on your right. Hoover Dam Visitor Center. Oh, sudah na. Baka nga chiko na dali ni bulan ko lang. Karawan. Oh, kasunta sir, baka nandito lakad kay Mauna kaya at Mauna Lawa. Oh, kinto laksong sekarang. Ito na ka na balisil balibo. Ay, hubad diyam sarang. Yan laksong sar. Ano naman doon lang mo na andal rin na dapat yung mera. So maramur cuma. Eh. Dapat sa tanong kahit yung mera. Welcome to the Hoover Dam. So we actually going to the dam. Wow. Damn. Over there. Wow. Jadi aku yang tambah kaya. Ya. Wow, tamanin dur. Nimbola binaka. Iya, ni saya ni na video ko. Kasalungan ni rendo tarita ka na history, se technology, se engineering, go saranga, go. Nandabuling go, tandur tunggur. Tadem satu merah. Lampu Rusi. Binakan di Santola tungan na sarsara. Jadi ni kemem staff cukan dari Amerika. Lebih bulan dengan jeng go Santola tungan. Andin. Taman ni Demli. Makan hotel atau? Go, salam pi mo dito madalingang. Laktan ko na bitama. Hindi kay over there. This is amazing.
Jadi kalau nggak salah cuma ini kuah, ninda sarava bata tuno bonongo. Yang tamayake, yang nak tombia, serima. Oh, bulan aku daku tombia, bulan apa? Luwa kong pula sa kamay. Lupa may nabuno sa kuno sa macam iya. Tahu ni nakoro, nungunti chico nungunti da. Kami ni Libuan Reo, tumula binaka. Ano po na karo surumikin ya. Karum cuk sarang goira. Tato kalau sar-sar Mesti saya tahu kan. Kalau melihat kenapa? Yang tamu rokok tamu nang gel. Gel tamu waktu tamu. Ore. Tadi itu apa boleh? Isa, ito bulan ako manatembara, may no sorry. Ay, isa. Dan ako nang lasya mo chukumay. Bekim do na to kini tao ni may no sorry. Pula pinakafungani. Nakalasar-sar ti kumay. Iyo, anda kalau ngate, ngos anda do ni tunggo na Grand State of Arizona. Ngor. Sa tunggo angalawo. Ya. To sando no Arizona ngo. La Colorado le bang to mai kina. Iya. Kongor to may vindaiki na tolu na state, Well, Nevada, Utah, I don't think it's California, because California, kanto sa Sibich ko. Katumanda ka meto karon drive sar me kroleal sar mai dake. Be da uril stal mai. Drive da to malo. Be me da tal sar bana hu vodem. No story, tampulo may tawilewo, tampulo may nakamero ko puso, di marong tikmay. Tampulo may taketi may maduwata, kim do na to sar-sar tikmay, sing do dalato na nugo program, sar-sar na niya. Helikopter. Basi sabar mo teman camperman. Kalau sabi ko niya ko sa ganito sa mga mode, pero baka narito ka ni bikim ni. Ko sa kasi moniti ka rusa nga vulkan bidala ko. Ocasiones,
Jadi sini mata. Gusto ko kawan. Oh, okay. Ito na mata ini singa tuloy. Dinosara. Okay, terus nakailan mo di kayo may sarsara. Pulot sa sefata turangan, raki binakantina. Satu token ng raki. Iyo, Kero sarning chuko na mata kain dai. Kero ramata chuko dito chuko na uda berto me na East Coast Arto me Andre meme. Iyo. Tubulo me na kamingilandi. Iyo, to chuko na uda prakita chuko berto me na East Coast Bayay yun na po no. New York, wala ka pa Florida Pennsylvania. Kaya nakaliba kaya ng rakidami ka, kero kat-kat chuko na siya. Sangat cuma tangan ko may kero ba kay view. May tabi nakachiko na nung kumpuin nga, may langin na tiko. Ni sana paraw wabukin ko na sarsara. Ni sana langin no taktiti. Iya, ni pula. Kesana naman ni taro may. Sarsara mat, Ito na lola. Ito, mbek may Tahiti. Yeah, sure. Yeah, that one. He's a photographer. Yoran, are you from Tahiti? Oh, we're from Fiji. Yay! Yorana. Okay. Okay, so. I'll say dua rua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, yeah. Yay! One more. Tapa kami tartaran. Okay. Do your funny stuff. Hey! Another one. Come on, man. Dua rua tolu. Hey! Okay, one more. Okay, I'm going. No. This is cool. 1, 2, 3, oh. Woo! Corona. Yay! Woo! Maruru. Iko ba selfie virto? Mama ko selfie. Arto mita mo man na kay Tahiti. Thank you. Nangul na pasar ka mo tukuno ko mo. Ela po. Mo selfie. Nimbula isa go tasar-sar madani ndire ta madana dem sa tumira utso nga tanang kay laksom we go sar-sar apa ya it's a dem Doon na taman nila katakabit camera. A lot of engineering work. A lot of geological work. Oh, sorry. The engineering work is something else, Huh?
Sing barato. Parang ko luto. Ano binaka sera, doon bula binaka bula ice likudeva, den sabo doon bula binaka na bubalen na walo-walo. May kalungat sa rikro sa may buto kasara na hubadem. Wala ka na. Bye! Erana! Esa. Arto kay Tahiti. Oregan bang orat sar narto da? Tiki bang orto ya kaya niyan go. Arna yanra. Yeah. Bye! See ya! Yo! Bye! Arto lang na kanto tumitahiti. Mode! Sa. Ito parang may sarsar. Saan din? Binaka fungani kas mo fungani na dem ko rin ita ira ngai kelira ka nga sendua na iba kasoni wai. Tiko kina ngai keli. Sendua chunga na iba kasoni wai. Ora ja keli na buku ni balu. So that makes sense, eh? 1939 to 1945 was the Second World War. See, under construction in 1941. So 1945 I was in the Second World War. Wala magkita ka kaya cable car. Tila sa. Yan natango make. Kakuni Tegusto na badal kami ya. Iyo, litarumay. Oy, kami ni litar te kumay. Oy, iyo. Ate ko na deme, yan doon nga na iba kaso niway. Ata ko may laki, akong sarap may laki. Iyo. Na doon nga na Lake Mead. Doon nga na rano. Kung nan rano ya, ko sanggay tarakin ko na iba kaso. And the saraba tungo meron ni abalati kini me tekubungangi na liba. Doon ba kala boy? So there was just one lake. Doon nga ba kaso nito ko yan doon binaka only one. Meron naman na liba ang gets ko na dem ko. Kinapunata ba ko chicken na liba. Binaka fungani yan doon binaka na nominitaro. Yan doon nga na Lake Mead. Kung na rano ya kung gay visotek may baka na iba kaso and the ready chungor to gusto ngotay. So ngotomengo may baka nila ko chukin na Colorado River. Iyo. Na udiwe mengoli Colorado. Tal sungko sa tukutuko na Iyo tuko na may. Atar chukumay. Bula Silvia Rupeni. na huva dem rawata chuka ya 1 billion na kilowatt. Kilowatt hours of hydroelectric power annually. Na bosas na libo na huva baka niya chuka tul na state mo in Nevada, Arizona and California. Yeah. Estimates of approximately 1.3 million people. So nagay wakasumta kaya na ko indo lang nga ng dem ya. Sumta ka na by hydro
electric plant itungo na bora e sanga ni bosa tingo ya Amerika e kelmen bala orto ya mai Utah erto e chup talanga na orto we nge be bono le bara ngara boto na hydro ang itu kan na rendi ka itu anda solar farm total na be matanggal na wind farm da baka samta karba orto ya orto metai sartel kel talira so na I don't know the baka samta it's sustainable ya banga tikina wai song melai banga tikina da sikina na be bono ni tikira tu e California mana jenasa sanga itu na boleh lebuna iya Kaya sa suma na tempo si te kubutar me na tin kadiwa tor sa kabul. Tin kadiwa tor sa kabul e tor lima na bangki na kaya natar may na tin kadiwa tor sa kabul kina tin kadiwa tor sa kalima. The Dam's power plant has a nameplate capacity of around 2008 megawatts with 17 main turbines split between Arizona and Nevada wings. Oh, so Nevada, Arizona, and California to was. Turbine ko e baka bona me dauri me gangi kina. Le chin kabita na turbine baka tama. That's fascinating. It's the massive structure continues to be crucial energy source decades after its construction. So iya, tar cumin go o iles sung ta so madana na tar labo go me bambula madana labo ngona da beate ko tar kinan na dem o ke ndara na be ka tampak to mana chulka dewa tol sama bulu te go tar kin mele tar to ba malo mele do ba na chulka dewa tol sama bulu ka diwa er sanga mayan rab ke ndara na bono ni an to ka nandalana re oh re ndara bono ni an to kin ra ke mayan rab na mate balu mbele tin sa wala ko mena karoni bolle Tikubuna tol sama chulka dewa tol sama ka wal ya tol sama ka dewa sarto ngai bono ni an gore ya komendalane to sanga imbitikina na mate wala ni Amerika meran rab chika ndi sora na kidata kana hydrongo na na komendo na plote me bakal botai and it's one of the enemies of enemies of the state within America. Kalau mana kata buat kina pelham Iya. O kami na kuna ni alra. ya kami Me taro na tende na me bakata mboteta kana dia. Bakanga na wobir mai biti bakada na chulka dia wal saul kabiti. Bote kana bi worta e andra bi mona sa umbal ke bakanda le bakata mboteta kana na dia me mona sa. Le burubur ni kauko aberto na tol na state boy. California, Arizona, bote ke Nevada. E batalanga kina na so mai dingo balle na chulka dia tol saul kabiti na takadaka. Bal ni sabaro te ko na karone bolle. Kene kala na karone bolle. O dia bakate bagalle bu kena karone bolle. Iya. Kami bio pertania batake Amerika. Ko na pasibigan ko tuto kina o Italy o dia na karone bolle o chamani batake chaban. Sangai anrabi na bono pasibigan na to kampo koran na matentu chaban. Tarai Hawaiian, sonon tarai Hawaiian, da baka samta juga na mayaftal nga iki. Ko may tarai na chilka dia tol suluka dio sangay daka tu baka malo na construction. So wala ka na chilka baka danamba kina daka chika na hydrongo. Siang labo baka samta katale na kina taring mibikiro ida kaya tiko bikimun raw na Irani tiko bikimun raw na taptal taring me na drone baleta ni kewawili ko na history ni demgo saba ka bida na kena sangay me baka nga sa ukurtaki erto sangay wala sar chikango sangay ndol na lendi bono mera durmay lomongo iliu ni rabe durmay na lendi bono mera mesarsar era military patrol takmay escort takmay liu may na matay balo gay oy ko lomo gay murmay ito me wararede chikon na tapos ka pati dito tarto may chikon do na mo drone chikon do na mo tapos na nga sa ukuro sa tapos na yara wala rin yan wala kila nga sa ukuro nandakay na isele na tabang ara chikobe kenda mer kala na ina kida
may suara na kita na bika. Mau baka yun, ni chukila mo nino mo taka doon na tano yan ko. Yan, doon na Era na daw eh. era niya. Era niya pula. Wow. Ito ka rin na kailangan na puno niya. Tadi suka baka. Wala taltong ko, tukon monggo fungan ni kay tolo na state level to sa iya, hindi na sa. Na turang tungun yang ko nung ko. Sang. Chuk nga anta kuha nga chuk ngo. Tukuan ka nga, kung may matakarsin. Ano mo lang mo kaya sasin doon ng daray na may isang handa kami tambulo ba na. Baka sa riringon-ringon ni tali, baka sa sweet 16 talo labo. Ay, re-re-re tang nagkanin bulong-bulong. Yeah. Sang, distraction ko. Daray naman nga, ng kornean na tako madaka. Daray na yan rin, yung rin, sinre tuwinto Yun, kay wakasamta ka na, wala na intelligence Yung ko, nakakita nga, it's a risk na every construction baka na hadrong ko ni wakan niya tsaka na wala bakita maraming nga ko natul na state ya era na yan rabo mato ko lusta lang na chinikadiyo na bubur chinikadiyo wal sul kabito wakasamta ka nabuno lelewera yan rabo na matibol ya na communications tutulangan ko nabuno tsaka kinanainga gililiwaliba may muna sabo isa pau Malo wala malo eka pero wakasamta kita nganang kita ke mau na kaya kita kana buno tuke na satellite me dake kita riden na buno ya basar ngana buno ngo betul ba? sangat lo riden dona kau ko riden ngakina na batu o riden ngakina na nuku na yawan ni well it's the tallest mountain in the world Mauna Kea from sea level Lela yung Mount Everest yung katagari na naman ko tatang kita kacuk may bakangan na sarap cukod na luna landscape na bulas yung mas na kanitamboy Mas damdam na kananggel. siya nga talinto na kaureda sarita nga na bato yo ninggari may focus on po na buno ya o buno may taris gari ken may karusursom ko may karong galera na buno yung jambito kina na hydro Kasar nga. naway Go na dem sar nga ni sa sarap tunggo kami turang ker maram. Go na dem sar nga go. Yeah. It's a dem. focus man naman buno chicken naway mutos man naman Naway mas be on the other side. Chico mo nga rango so ngor sabi sumedak ngi me adira yun na kay ni bakasamta tal mo niro nga sa mga kini pa madala chinikabit na turbine ko erawa sa Chicago State chicken na turbine ko o Nevada ko chugo Las Vegas bati kay Arizona ba non ro kinana liba banalo manitul na state including California and ngorong na kena bakita mer ko kachuka 4 billion kilowatts Wow. na liba ngangie chuka na drong hova Yeah, dan butar. Natar talang taring me bintu tay takaman na dem go bat kay manasa tabo na muray. na liba sang ngangie to kango o eba kanito wala kan ndo bi mama na bilyon na leo ni bono endo kasamta kan leo bono endo kasamta kina na business na buno ke de ngangi kina na yaya na tul na state mo mona sabi kalele saro bombo sirke be malenda be mona sabi sambo do mga nakakale be kautak mo Din. already Already manasa man. 4 billion kilowatts mo already man deke Na kabna kan sar-sar ti kumay lite mo sa namasi Seram balik kamba. Good morning Ella. Na kay Lesa sugo na taro ni takn sa suminom ni taro. Good morning Roy. Roy Brown. Mula fungan hindi na sar. Sa ati ko binaksar nga So when you're looking at this dam, I'll be switching to English now. Sa dareda ngay kay we can see the power of geologists have to be part of this, engineers, hydrologists. Obia into take mga bita kena hydro may monasabu luchung ana monasabu hydro scheme in Fiji generating a capacity of 80 megawatts on an annual energy yield of 400 gigawatt hours ni kompeta ka bata ke Kongo Kongo vana bilioni 4 billion gigawatts Doon na sar. ya Kongo wala sang bulong tagare dia na kena wakata mara
Kachumonta ku tombie mondo bulisaria menamus. Vena katu sarabtu ko. Kena rere binaka. Iyo kan nabarong tal sa ngamen na wekanda na vida na hydro bakara utara na musi. Dari sa kanya bibol boleh bana pepa liba na tau ke ni banua. Era sa ni maro taka. Yun inda may redang ko. Inda may redang na taka satu ko. Bura talangan ni na ilabo na sarbanua. Na tarong cukup biar na wakang kumay na musia. Nindo da kana bi bakara mata kito wala ko kinanembaki. Nembaki tukun cukup berando na Korea. May nabunika mo tukun berto. Dito ko naman taman to na hydro bro embo kadam boteman. Kona kenal yang kita cuke bakai. Wala ka kadam boteman hydro na lub na bi korkor. Kaberto to sar man da mo na sa sambo kadam boteman mo na sa. Sindo tal na hydro cuke wit. Yada kamera dengan na dia pakai kamera ngo sabla kini donan ronemba kena ini cukup. Sana kawan tapi kasam tak itu. Saat itu kali menambah gue 2030 sana 100 years. This is a sustainable project. Bila kana sana ke. Maro na way metak kini mesu kini betul kana punon rabu sih mo. Rabi kiki bila ketinggal kena. Bagan dia taki telepon di pasang tangan menang gosong menang antara pasangan ni ulu ni wana Colorado riba. Cuma menang na Colorado State na bulan lagi atau kena na udah ingko. Kan boleh suara sintale tak suara marota but development is development. So mana bila kata maten tu medak ka for the benefit of the state. Bila na lewan itu mata cukup biti. Wala kan dia nan Ronaldo. Evidently, automatically, kung mo sila mga nandol is the population. So, ang taga-rede na comparison of 5 and 900,000 people are benefit kita. Yung mana sa usa dito may bakang balaw. Bakang bulay biti to mana sa. Ang taga-waka sa mata. Well, total na sa namdari dikin, mara compensate ka binang ito kanigal, yes. Isa solver to norto ila pa iyo. Sa may rawa to fa. May wasi nga ba binang nanon ralaw. Saan kay chutal ko na biyasan. They can contribute to the development of Fiji. Kakachuma na nambos na sana kita lebih tahu no batikir to na wakil slisar tongol juga TLTB o EFL tikir to teman gel na isumay ano mo sa mera taray baka malo na lino no ta ka baka turang na bitala no misra ki chunga bira the positive na sign na kay iso na mo chuna do na tarme na mo sira baka tigman sa sin baka tigman sa ano po na sa baka lelete ka na so instead of 180 megawatts plant be baka tigman sa may namo sa awas baka to Cukup welo. Wastale? Walo power station ko lang ko nga may mo na sa may chunga kina power station and then bitukin orto Sabura. Iya sangga cukup talia cukup orto may sikituru Betul. cukup may vitabu ni cukup nendua lebih bunyi bicara sentak kena hydro mekal sartak pa mekal lagi semua sustainable bo manageable sini bakal lubu ta bakal lebih na bakal tek mana sa kuya ke ikan ni bakal sama kan vital no it's all part of this consultation process sa bakal cukup marani rabulida so that we can see the benefits of sustainable development that can a long term benefits kami dah antara dengan nabi atau Michael tunggu itu nabi atau laksar mana itu na metaiti atau itu kartu kerja kita tempat atau tanta besar nonor tu ben tu kita bangun tu kita dalam mendengar tu sebenarnya dalam hitam satu kanian bola atas arkai bich dalam dalam rumah tak kita nak bich bang kau bikin tu dalam rumah tak bikin dah kena dah buru-buru kita ni itu sakin nangandi do hotel lah mana itu sih orang itu malam barang macam ni nah huwa dia macam kita hotel kaya dia na level ni the opportunity itu yang do hotel tu sarap mereka ya aku tunggu ya cukup ya Kau kan na hotel anda betul kaya rai kau kerja tiket nama tak kau bakal balik tu? Kau? yang kau tunggu di hotel ni ada itu tok kau hotel kau serangan dia mesor mai bagingkin Sarsara. Ada beli lakon dalam mutua, sendo agar sarsara. suruh mendengar lagi kan kel nuluran dari sasar bana kaya on sangat mengor tas Alam ko, sa tambak kaya? Na obita naman
Okay. Pula. Pula Tbilisi. Pula may Washington. Abo laksar tsaka ni sarang gorangan dengo. Iya. Tumpul may Washington DC. Tato ka na sar tunggo. Go sa tunggo na over them. Wow. Arizona Overlook. Gonna over them go. Colorado River. So that's where we are. We are on the Arizona Overlook. So we're on the state of Arizona. Go. Tunggu sursong gongon salanggo. Gonna spillway. Sampai dam go So this is the Colorado River that we're looking at. Go wasar tungang go Arizona go. So we're on the state of Arizona. So when we cross the other way, it's Nevada on the other side. Ko ita kingo ko to sar chumikina, that's the Nevada Spillway, Memorial Bridge to Las Vegas. And then we're gonna go back to Las Vegas after this. And that's the Hoover Dam area. Tatok. Lebo na kanta bulida. Nakawali kami na siya mati kumay. Tiyan na bono ni was ng lebo. Kaya na kami nakatu na ngunsala repeta kami nakatu. Sab-saba. Luti kaya na nakuti loray. Na nakaya ubi bitang-talang akin na bali. Ubi kaya na parang iti kumain na sab-saba Aurita ko bali na ngono mananing kita ko na Coca-Cola Games. To na ka nambeno, rambi tumay. Para menta ko ticho ko na plastic. Pikada na gas. Ngono ra wanta kina ngwana na kana ra taw mena ka kaya nambeno. Mbiu mena na tanga da kot na ngalimbite mena ka beno Na ka menta bata blit sa ngabir na lubenda. Na tamban iti ko sabsaba. Iti ko mulong-bula. Menta bi baka nanumitiw kin, Tiyan na sar, ito nga naman ni kana, tiyan na balilay, ranin dalibantak, kapag sorbe bantak na balilay. There's a gift shop, beautiful. Ang dami ito, parang kami pagkadin mo ito. Alibula mo naman sa nusuban niya, Boleh naman sa souvenir. Baka na numito ni ngandeng. Nakabalibit kami na taro ti kumay, totok. Nakabalibit na taro. Nalibong nga ni taro na kanabinaka, nalibong na kada na kilay. Dali sa nga bigyan, baka na dumanduan na taro. Yan doon niya alam po. Dali bigyan na dumanduan na taro. Puli pinakameron. Pinakawali bigyan na nasar-sar ti kumain. Alirita mo na nga ako kiti kung doon na sa nasuban niya, ilurimanda. Oh, sa totok. Tunggu na ano ni Slovenia. So the coincidence of there being a very large labor force available
and a very big project that needed a lot of labor kind of comes together in 1931 when they start the construction of the dam. It took the combined resources of 6 companies forged into a single contracting entity to undertake the mammoth project. The size of the resources would be large, and the decision was made not to allocate. Tapos na souvenir ni Dem. Ano na Dem. Arizona. Ang rin ko sana kami na kami tumandabi na Frigival. Bana Hoover Dam. Andin. Hoover Dam. Hello. Is this too? No, should be okay. Yeah. Okay. Thank you. Oh, push. Sa tungguan sana puno ni Sarsara. Tumpul pinakambula paula, malombula. Kono Hoover Dam. Dia boleh ngambil gosan na supo ni lalay. May pa ka nang lumitu ni ngandeng ko. So, welcome to the Hoover Dam. We come in sa Semamay, Nimbulabinaka. So, we are on the state of Arizona, and on the other side is the state of Nevada. So, welcome to Arizona. So, this is the Hoover Dam.
Nakapakalevo ikem ni nasa mati kumai. Api Salome bola diri nimbula. Pede lingkarikau. Nimbula binaka. Nakatsakan ko na sarsara. And Hoover Dam. Totoo ba ko tinisikin ni kuwa. Iyawan ni tumbalevo. Tinay nairokana. Tayo na nandumo. Dombula binaka. Iya. So lito lang rakin na singenday. Rokon binaka tu na. Kaya na ikaw. Kaya sa sinilam sarike. Karakaraw na lamananya. Nasar-sar sa mga. Santi sukalistal mo. Mamendairu ng tol sa nga bulong ko sa magkandunan raw na dem. Mbula bina Inoke. Mbula Garrett. Welcome to Arizona. In the United States. We're just returning from a short break here in Las Vegas. We were here for work and we finished the project that we are here to do. Wow. Yeah, welcoming everybody who's just joined in. This is the Hoover Dam, which shares the two states mainly, the state of Nevada and Arizona. But it's Colorado River too. Wow, that's beautiful. Totoo, nimbula. Nakapakalibig kami nila sa matikmay. Wow. Anjing. Taman ni Wudu William sa tungo. Dari serang. Dari serang na puno yata kinawai Sapa kaya lut sumu cok lapon na lebih niwai siapa tarap. Dari serangan di Kenyan. Itulah kita hijau tuh kamera. Rokon tu na wai. Apa? Bentar ya. Terkasatan mai. Alam. Dia lesarapi Salome. Rokon na kena wudiwai karakara na lomalangi. Oh, satu token dia. Oh, dah lagi kaya Tom, dah lagi kaya. Mana ya kalau kusum belum nih ya? Ya, itu ya pura mai pale. Pare ni la kusum. Lama na sampai tal mai. Dami kita sebentar taman.
total na ka. Ya. Obaka rito chukana. Nabotutubatan ni kalab ni hydro. May munasab. Iya. Munasab at kay kuwang ko. Munasab wal sangabulo na megawatts. Ike vanang biliyon na Wow. na kilowatts. Ni obotutubatan na. Vanang biliyon na may raw may level wat ka na kilowatts from megawatts. Iya. O munasab wal sangabulo na undolo na kilowatts. Okay. Ike vanang biliyon na kilowatts. Wow. Sa hindi nga. Bikim ni na parang tukumay. So bikim ni Ron sila may nakanafika ya. Tumbulan pinakafungani. Wakata pa nakira titum. Kita mo na depth of the dam. O kauri din na ika. Ilo mo niwaya. Mas nga na chukla mo ka na ika. Korong na bila kain dah boleh dah. Mana bang karaman ng gola po na kena mamadali ka na titom. Kena tito misal so chimbi min. Nasar-sarti kumay. Puli pinaka Edwin Wolfgram. Malolele. Na huvud cuma nak kena tito. Okay. Iya, nak kena. It's got a maximum depth of 1,800 meters. 1,800 meters po nga niya. Which is 590 feet. Oh. That's because the depth, eh? Yeah, I Lake Mead. Mm-hmm. I Lake Mead ko na puno dali sa meda kaya. Yeah. Okay, via 162 meters. Kaya mbale tito mo to kaya yesang ni nakaiba tito mo kaya na nakalimutan ko song dar katang ako baka sumatakan nanggingo ni bono ano may song kinaway Dumbula. Harus tunggu bitam tiga bang korto ya. Ketorangan sukanan dede. Orto may Tahiti ya. Orto Tahiti. Iya. Orang orang nabi tamu saka bertemu bola. Iya, menur tambah. Itu tambah bata. Iya, mula. Uy, mula binakan ita. Andina. Uy, sama lo. Iya, mula binakan. Iya, mula. Andina. Mula siya. Iya, bit. Ndolok mo ito masarang gito? Siya nga? Sa Chikubango? Kitong kayo may may sara konse ko na holo. Uy! Kitong sara konse matagal to sa ilis tale. Isa! California. Oh! Elvis sa may Kansas. Oh! Sa Lores nga ba? Narinig kay Kansas ko. Oh, may bitam sarap nila mo. Bitam ba? Bitam may. May tundur ke. May. Ang diretso sa kaula mo. Lori man, so naman let's ko ba ako sa sala. O sarang ko sulam tundel. Yo, nantumong ko personality. Tiba sarang ko yan. Do, sa kilingan mo dito na kay Pasifika. O chow resar chuk sarya. Ganto no rin mango, resar nung tik-tik. Mango, hey, baka mi orto minutes. Ay, karang ka nam tundel. Iya. Tapi ira bakit takatunukan sa wari kuno pa manita mo haram de sandara bulan kan kiraw. Isa. Iya, Mai. Iya, mikro tanpa pat cukup bakal lebu. Mai neta. Iya.
Oi! Orto na holo-holo, eh? May. Yan sevens Sevens next weekend, iya. Ele? Iya. lus tu kan curi video. Hey. Seberapa kembali mo? Iya. Sebenarnya bilang kembali besar tuh, mampu lah may pati kailan may bita pa tuh. Wala numi iya. O kero LA, kita cuma LA. Iya. Kung anong ko doon ngonelo ni Berata orto na Radule. May bingo ni binakorno to mata may bere. Mata may bere kwa na ano kung ano bulto ko do bul pas babit chuku biyaw. Iya. Yes. Madali ko sa matali la. Iya, thank you. Naka, kung ano ka kamo ko biyaw, nanang kung ano bulo lisa. Naman ko nalak ko cookie na orto na inside out tumilang sir. Aya. Ira. Asa. Ang garit ko na to apologies Di boleh cuma. Oh. Mau musara. Orto na lak sumbian but the whole to apologies nasa bertur tu sin kana una. Man. Tabela sarosa. Iyo. Dina, kan dina Sara. Isa. Dina. So, kung boss rin sila talmula ko may. Ano to ko na may cookie na krono sa talmaruay. Kita sa nalakan mi, kita lang serve ko. Ay, so bonita. Iya, wato nga nasa nang unay. Gana lang may kinga magminggo. Magminggo ang gay laktal morto. Sale bonita. Iya. Iya, to sa gay ko bungan to international Iya. Isa. Iyo. Orto kontrak sarang air. Man. Oh, Reza. Iyo, no, they're doing well. I'm so proud of them. They have their trips planned, Oi. Orto mi sul berto na bisa me tanto la wando tu. That's what he told them. He said, apply to like 6 months ahead. Yes. Don't advertise in Siberian visa. Right. That's it. Man, that's true. Saudara sa. Iya. Right. Iya. I think that's the key, Merana ka ng tangay buwasa. Oh, di na nita. Di na, iya. Kita sa sorry kimo na sorry. Tuturong balik mo visa at paman turong ni visa. Iya. Dong ka sa Marquez. Kito dong lalas nung niya buli kito kami sa talango Isa. Sayang na buli. Iya. Kaya mato sali ka mo to Amerika. Toto mi dun kata sila na ko kapatan ni Rabis ni Amerika. Diyan kasi kami Rabis ni Amerika may pulit to ka kung mati mi hawa yo orang bertambua. Uy. Nasi lim na bagsaud. Sila kay banda na visa may duangan na mula. Iya. Talim buti kita na state ano dito na embassy. Iya. Haway nga listal. Ano nang gato ngami. Gato ngami sa matwa ka nang kung saan ro tayo bilis na ko.
Isa. Kung sila nang bakis, kung sila kayo, nalibito ka, kung mga may tiyan yung multiple. Kung tiyan yung multiple, sabi, waray ko, sangga sa kamay to. Kung sila nung Isa. waray, kung sila nga na kung listal. Kung sila pa sa green card, kung gano'n mo na green card. Pinakabakaliw. Green card ya, it's a white chip. Kung mo kayo switch, waray, sa portal betir, ano siya, nung kung tiyan, dyan to ka merges. Sarawa. Pinakabaliw. Hindi na. Kaya na po sa dodo po tundo e mana Kala, dando ba ang beto tu na po sa dodo kuni. They don't know. Balik mo na ba? Tabuhan is a living thing. Amen. Di na saranga. You gotta be careful. Yes. And what you say to people that you come across. Di na saranga. Kandi na todo ko. Isa. Di na. Di na. Di na saranga. Go, tulos sa turangan ko. Ondo, rarabay ko tsuk bali. Iya. Iya. Go. Iya. Yes, yes. Di na. Iya. Di na todo ko. Di na todo ko. Yes. Kandina. Dina. Meralo bata Meralo bata. Kanjin salanga. Yes. Dina. Dina todo ko. Kandina salanga. Sakay ba kami da rere tu Dabi na kami da kami da tosili dabi rektal chukubango. Lada berton tukuna da berton tukuna. Dabi mukir na cuma Korea. Kung nung friend mo nila talaga, kung talaga na aviation. Kapag nakapte ko permitted na ka ni aviation for women. Kita reach out to the committee. But yeah, tumbe lagi, sebelum kami na parents baby. Dina Sara. Ito nagkariya export. Isang na channel, meron na banda, nagkurivira. Go, like Dina, na kamera da kaba Pagdating sa Sandro mi si Sebo ni Siri. Iyo. Di sa Riley. Gua saraka ko, gua saraka. Ina ka saraka. Iya. Kumaram to bata. Iya. Pas nga na begitu metili nung kudang sa ramos na merna. Beautiful. Oh, thank you so much. Wow. Garon na. Nakana langsung aku kayak tapi cuma aku sangat sama cuma mana mata na. Man, thank you. Ya sa PG ko naman sabi sa PG ko siya. sabi sa PGL. PG Oy. may mitch na boying. Siya ko sa Virginia. Saan sina? Pero may segment nga ni kay Ker saranga. Iya, matuturo na konti ker labo. Semen nakabali mo na pa magala. Iyo. Kla, we have to inspire the younger generation, Kla? Oy. Ikaw ni bulmi sa wanya bakit Kaya siya yung kasarbi ko. Oy, right. Kito lot ba kay Linda. Kero kelas bat kay Linda Tambuya. Kitong kay Bibi may na 90. May saway. O yung Mal Thomas. Malin. Kasi cik may Melbourne go. Kito tumat New Zealand. Pero wala ko na New Zealand. Iya, New Zealand. Iya. Iya. Oh,
Oh, sendiri Sara. Thank you, bye. Isa, boleh sila mana nampak telepon? Thank you. Oh, tidak lucu kan? Isa, ngay sa mo sarasawan ini kay atau sa men saya atau MGM. Ay, kay man doon na makan doon na. Kukuha mo. Hindi na. Reza, Osawa ni bakay malumo. I think they were still strong, but MGM got stronger. Principal General of Training. Oh, no wonder. Oh, nakadon sa. I see. Sa tomboko ko ya, Yung bulkyo mo still there, makilis eh? Iyo. Still in Sawan, eh? Oh. Please, man, that's not, and that's not enough, eh? Hi! Sure, really. Come this way, come this way. Really, come this way. Come this way. Okay, you can. Yeah, you should come to Fiji. Isa salah ko yun mo sinangan ko. Where are you from? Oh, thank you. Thank you so much. Yeah. Okay. Bye. Danke. Bye. Bye. Hello semua Cinan. Oh ya sarang tur kay ke, doran nang kutawoy, sarang sini nang kutawoy di ko. Namusin na lang. Iya. Sebentar aku balik, men. Nak uji? Menaka. Nak kau tartaran ya? Nak neta. Iya, nak kalau nggak ciko. Yes, come ya. Pergi ya hak. Naka tuan. Oh, meka. Dimpula. Kita sama isota chiko na veo kandi. It's okay. Kerto sa langon ni Peter to may sarsar. Iya. Sa live siya. Iya, barang cuma. Sara sang ul, bang boleh sar pira barang. Ako na lebon niya kanana. Ito kay kita mesat kana. Rong ul mo kana nantun binan ra. Rongol kana binara baki. Akira sa kana kay bicho kosa ko. Kaya arto salak kinana tana. Arto nalalaya, arto leve. Va. Arto sarere cuma. Iya. Dabarto maramani unang balabu. Wasu itelebu. Aircraft engineer. Sama ita kata kasar cuk na company na Boeing. Na Boeing company ni wanga buka cuk Seattle. Meron na kala interview kay Dr. T. Saturno na napa. Na email address o tiyo na naman talon. Manapataron ko matinin na namak cuk manatulo na series na vital na. Aircraft engineer pati kaya na marama. Iya, kosa cuk na Boeing. Boeing Iya, Seattle. Ayaw sarang. So tani itu kan ko New Year na marama cuk na kan engineer. May bicara mbiti ba kaliwe. Isa. Iko kacuk kaya. Ko santa ko bito sa tikidi o Mal Thomas, Malin. Aircraft engineer tanga sa cuk malaban. Tako na dorobo. Oh, vinaka. Oh, tamay siya. Iya. Sarto la korto iyo. O tamay siya na buwan lalo na pepo dorobo nita. Sadi. Pinakabali mo, tako. Go. Nakabali mo na bibo, kita sa may sota. Sadi. Karang nita. Dorobo ni Chuk sa may Kansas.
Oh, rin. Iksator na naman ni Maramanilaw. O sa toron na marami nila. Ungkor labo marika. Iya, Oy, Marika. sampul labo. Bola. Nakawali mo na bibukin Iya, tako. Nakawali mo. Kita may sota Sara. Iya. Isa. Siguro ko nilang kami panganta may away o tsaka may chiko lista livi chana nung kami may kabang amin na green card. So the proper process. Sangkay ramay binako labo marika. Iya, pinakalabo. Uy, kikila ni live chiko kito kan mero vital na ki. Iya, sama Rosa kita sama sota Sara. Doon maraman ni Panawan Palabo. Telebu. Talurun Lerua. Madwata. Madwata. Iya. So madwata lau beti kay telebu. Beti kay na boya boli telebu. Iya. Oke na dolo, vamos cik monta ku Marik. Uy, isa, iya. Ngo kero misar-sar tunang goy na hubat dem. Goy. Orto na lalana orto sambo kamba. Ito ba dumi ko? Iya, orto ay medol kero sambo balik cik goy. O tumoro ba rin? O kasumta talaga naman ko nandar bitang at sumeda kambaya na. Basta na project niya na trabaho. Iliw na kaya ko ito sustainable development. O suli na liba-liba. Araman di ba ang tamata? Araman rin na wala ko ito manilaw. Diba, nakira may kiyata ka malamang mo na sa kumibaya. May puno ni Sarwan. Mira magalap kinira na ito kinigil. May bibukin na matento eh. Tatos. Tatos mira. Siya. Tato ka na sarsara. May kata-kata na sin. Oh, sama leka. Tato ka na kata-kata na sin. Awya kaya ko doon ka. Bau sare di matanggal ya. O sare di sino nato chiko nato bitam chiko na buki. Iya. O klasar kan ikay. Ikay bitsi. Yo sa sinre to ko laksum may kinik. Iya. Yo to chiko may. Iya. Iya, usara ka Netherlands. Kali. At ko na kasasagay no mo si usala ka Netherlands. Good. Welcome. Hey. Terus sekarang sar bulan taku Valentino, dumbul meo kelandi, bulan taku. Kalau mau be stress, kas dibuli. Iya. Ini. Malak na ba talipsin? Nakasemirongida. Nakabiyasin ko kirewa. Isa. Sarto ko tulo ko na mambol virtual sar mo eh. Sar clear to. Kita bisa ka sar kerto na biya kani. Ito turang nga ba sa ten rumon-rumya. Sininaw ya cross sa may bimo kumoksa. Wala sa mo ko free. Kaya wandur tu ngay kaya bisa nang bimo ko ya. Bimo ko limulan to ala sa king gubasing iliw. Tara wala nga naulo. Tara nga na Efro. Na kanibula. Bula diyan sa bo. Bula next to ibanga don bula binaka. Bula biasi ko kirewa. Esa boss chiko nang buini nga. Sa may voltek ti COVID na bunonggo Amerika. Kaya doon chiko Trump. Ang sana laksar nga tabi na kanong buini nga. Moko free. Iya mo ko free. Pagani sa may free na may moko na dem. O sa bango oy. Nabi mo ko sa free. Ngano may charge ta ko kanda nabi mo ko. Hug the Efro, free money. Ay le. So me tinindang. Ko na samatan. Okay. Ilan mo sen? Hi. You look so pretty. Oh, thank you. I love it. Refreshing. Very refreshing, yes. We need that color out here. Yes, absolutely. Very important. Oh my gosh. Yes. You guys gonna park out this way? Or? We went all the way to the top, Oh, okay. and then we were making our way down. Okay, all right. So it's $10 here, and it's also $10 at there's a garage over by the visitor center. Are you Okay. guys going on a tour or anything like that? Do you want to do a tour? Do you want us? If we park here, we can take the tour, or we have to park on the other We side. can walk over there. Yeah, Yeah. you can park here and walk, or there's the
garage over by the visitor center, that copper building. Oh, the Kabua building. Yeah. Okay. We have the tour today, but we have just the power plant tour. Oh, just the power plant Yeah, tour. yeah. We'll just go over there? Yeah. Okay, we'll just go on the other side. turn around. All right. Have a nice Yeah, Yeah, thank you. Dabir Niki. Iya, kira. Pero tanong. Ano ba? Uy, Siya nga. Yung kung ba rebos nga ka mo. Anyway. At kaya durma ko na soma. oh, but you can go back this way, yeah? Yeah, it's song mi ka din. Iyo, kung maribas kami, tayo na style. Oh, okay. So, ito eh. Oy, siya nga din nung kurat. Ano man ka rebos nga ka ko lo sukalista. Alam mo, nakawa ka tulad ako. Kung parang naman, nakawa rin na nakabaya mo. Kira-kira nga ko na nakabaya. It's okay. Oy, you could be tombale. Baka ang goyer takiro Yeah, mo. that's what I was thinking. But kaya ka na ka, nandun nga ba? Tumbal, tumbal talaga. You know. Ito na tayo. Rizal tayo. Arizona time, Nevada time. Alam doon sa nga, Rowin Mama. Nevada ba ito? Bisa, lipat na ito. Kung tuloy ka nakapak. $10 na. Okay, sana ba madali balak-balakan ko? Kasi matala ni Cruz ang Olisombo. Nakbalibig kami din na siya mati kumay. Kami ni binakati ko. Ketemu sa tikar to ng ngayon ni Victor to leva. Kami ni binakati ko binta ko Marika. Ni abibu ke vela dorboni televo na green card. Reva, kami ni nabarong tsaka ng program. Da soli bibu kitiko na oira na mermay oira na ngole may mermay le di pono ike. No, man. At kira talaga naman ni puli. Era binakat tsaka meron puli aircraft engineer. Sa atik ko ito sa may kunin doon ng nila aircraft engineer.
Manila ni Bonong Balang. Satu rolo po nang namba. Mikro nagay bitartar. Thank you. Mikro sana lah kung kumili. Kailan nga di ruang nga. Wang buka. Masat sabu kilomoto kami wang buka lang po. Hova ka. Kili ruang buka. Me kerusan wal telen lisar-sar en rukuni waya lo po. Rukuni waya. Iya no. Plant. Masat na libo ni tumabi marata kirto na yo kani kurto malmiya. Arto na bitama ni mena ba Netherlands. Sa arto malmiya ngwan mi kito mi tamba. Sa tukon men ngonelen ni Bonong Balabu. Sa ngonelen ni biya Bonong Madwata. Kakoy binakan sa chukuna en na mo si Netherlands. Sa kito mi bi marata kito baka biyokan. Iya. Tos chukna na bi marata kini dam bulati ko sa mga pa. Nakabalib sara sabi na iya. Nakay sa tataliw sa la sirusong bira. Naka. Nakabalib sara na sa mati kumay.